tui musawi payo o ani khapang musana nayo o ani khapang musana nayo hener bulai besher nai tu ginono tui shane tui malai mahai tui salam go bolong ni toksha Jai kumbai khado tini boyar ke chak shibui shurango khapangani nungbai malai teri tong thomani boyar ke chak shibui shurango khapangani nungbai malai teri tong thomani bolong ni toksha angka kayu nengkak kelian nih tabu kelija kisah tong nanya kok keri sini bus kango rasabai kenar nai sini buku Sarati Koloi on the stage Mari takhu jagulu shial chani khora yam roshani khora kuhu kuhu poma khana ke bushuk se khapang shira achu mari takhu jagulu shial chani khora yam roshani khora kuhu kuhu poma khana ke bushuk se Pangshara, Asha Kabiti, oh, kuch hache the, Dubai Dubai kiram bishaoi, I chuni boya, nini khorang chambai, no lo buiru chabana, no lo buiru chabana, kungkila. और सब मंगनो जेफ्रुओ और सब मंगनो जेफ्रुओ कंपोज खाये रसाब लाइसिनाय हनै सोलोंलाय तमजराव आं ताई सिनि आपन ताई सरबि खर तामके आसुक लायो रसाब लाइ सोलोंलाय तममोन आं साकबो आरो सब मंगनो खोनावै बेलायके खोनातक जाखा Te aba haikeno ar samung jefro nongkhorkha belai ke khna totok khei soi kungkilani khorang haikeno nongkhorkha aboni bagai tini
आरो सामुंरं रोजाबजागि दङ फायदि सिनि बुकुक साराथिनि alright ककरी तिनि साबनि रोजाबमुं ताय साबबाय सिजाखा आरो आबनो सोंना किसा सायखना दगारि दिनैनि रोजाब मुं ओंखा सिरक सिरक बयार ताय रोजाबनायनि मुं ओंखा मेडाम सन्जिता देबर्मानि रोजाब मुं सिरक सिरक बयार अर सिदा सिबनो तिनि नायलेनाय गनसे सिगां चिकनसे भिडिअ क्लिप बिनि जों नायलेनो Hi, I'm Mamita Debarma, Tipra Idol ni top 10 contestant. Ang class 11 pori tongo Central School o. Ani kamen kai mandai balatum para. Say ani ama babu sum tongo. Say ani merai. Ani aim in life ungkha lawyer unani. Ani hobby ungkha ricamung bai masamu. By survey hake ang Indian Idol o. Namu sungo Indian Idol namu sungo. Kai ani Hanya bagino ang Tipra Idol participate. Alright, so non besang otongo Mamita Debarma. Let's hear her. Belai belai ke kena totok ke singno rosawi kena reka. Mamita, bayi matong kan neng tahu rosawi. Kaham nama tongka. Kaham nama tong kana. Kaham mang nama tong nai ni ba. Sini. Ke ani em in life ke ang profesor teacher namu sunggo.
hang serani simino sinimem parmitari yang ni recamna balakin hamsago te bo hanya ang khorsa kotor singarang ni sini sarang mo sonja hai ni bagay nyo ang Tipra Idol participate ma khangkan So, sini bos kanggo, rosabe kenanai tabu, buku Sushmita. Very well done, Sushmita. Very well done. Tabut neng resap mana ya bolo? Bahai matongka. Ang to ani je mansak ang resap ka bahai bung tak judges roka boborong ni kugona sengkana manchile. Very interesting character. Practice ho bo hai ke no tongo. Resap pur bahai ke no resap ho. Logio kisi sam samu mo matong.
บิน expression ตกเส้นไหนนะบ้าที่แต่เราเนาะคิดซะนี่พนุกุทีนี้คิดซะบุษบังโนเทมีอ่ะ so ซึ่งเจงนั่นนี่สิกันบินจิกอนซะวิดีโอคลิปซึ่งในเนี่ยเลย Hi, I'm Mungke Kosojoy. I have a Tipra Idol top 10 contestant. I'm Bosikebu, 19 years. I'm class 11 na school school KK school Kachang Kumba Higher Secondary School. I know among tongo I'm playing with Bana tongo I'm be Kumi tongo achu to I'm aiming life bo mo samo filmmaking mo entertainment si bo tos bo top 10 no setung chok sar semifen ok sar piuk na winner tere anh dis kan sam ta thane mang je forcha ni ma sang ni ma bodrawang sam ke thane tere ang tere ani followers ano support arono chaim sumo ka tine zer cham suwe tonai naro gan ros mo sole kan kia tine naro aken gan po askan gan po je jama langui kau po na usum so ye zai kyong sole de In the meantime, bo norno musarna ni sekarang, angkai thangka, purba bapa, angka. Kolgaina khazari tumara la changko chaurema buwa bakhoima bukte ha pungtore daini jibon saryauma bukte ha pungtore daini jibon saryauma Sitri partibu di rom hara dala chau yem bau yem ni thai lo ta ha bukte ha phung tore daini jibon saryau ma bukte ha phung tore daini jibon saryau ma bahai to ma nu no chuya tu maya Saya ni buku cicoroma, pati saya ni buku haintoma. Kuai saya ni buku cicoroma, pati saya ni buku haintoma. Kormo ya le torya hani nasiye tungwano, kormo ya le to zakebu na ye to sino, kormo ya le torya hani
singe tungwalo kormor yale to zake bulaye to sino poho kolgaima changkhong charema nuno chungya tumaya ainin khale nuno chungya tumaya ainin khale poho kolgaima khazari dumara dadala changkhong charema buang ba prima hai ang saya diba awa hagen mo sarne bo bini mo saman style no khana blen noro bor sabai mo saman se or tom ba or kunda to bagai sinjara lain. Hi, my name is Ishita Tripura, Tipra Idol top 10 contestant. I'm studying in Shishudar High Secondary School in class 12. I live in Agartala Topgate. In my family, we have 5 members. That is my brother, me, my mom, my dad, and my grandma. I want to be a lawyer in my life, and my hobby is playing, singing, dancing, sports, etc. That's why I came in Tipra Idol, and I want to be a famous singer in my life. So presenting to you, Miss Ishita Tripura on the stage. संसारले गाइदा तांगी हा कमर ना जोतो तांगी ना शिराब साकिशा जोड़ानी बा तांगे आशगमु कुमु लांगना ना शिराब साकिशा जोड़ानी बा Nale na
sekian kah rumah ma bangka. আচ্ছা তার ওয়াইরে দিবুনো তিনি কাহাম কেন রসাবে খনারদি আবুন সে সিকাং বরসামনা সিকাং সিং নাইনেলেনো চিকনসা বেনি ভিডিও ক্লিপ Hi, I'm Mehdi Devarma. I'm Tipra Idol ni top 10 contestant. Ke ani parang ka Soigoria Khumulung. I'm class 11 na pori tongo. Auxilium Girls School. Te an nogo angani amang babu sumoy tongo. Ang chere prune singi bela yamte music rogo bela ki interest na wo. Ke amon ya gulo ang servitionat by music lessons monaza. Ke ang school rogo bo te gomano program rogo bo onek resabza. Ani aim in life angka ang IPS na musongo. Ang tabuk Tipra Idol winner angka ke first of all ang ani ma babu sumo bela ke proud khayano. Ke bapai ang ani career ro bopte bo kam ke pursue khaimana no ke am studio ro bo thange rechamna norek chance mano no ke. Amon tabuk Tipra Idol mane winner ang paye kabang ma singer borok borok kotor ano sinebai khangang ke ang bela ke mane kakchang naita anti haita ke abo nengamon pore ke amon ya golo neng studio rogo thangai rechabna bon chance mana no ke feature ro khajang no kabuma katal katal album ne gan rogo ke omono kaisa career na pursue khaima ningman ate angani viewers song no sekango to khulum ya kana mo songo norong ne bagai ang tabuk su jora se phala jora so khaimangka ano support khaima bagai bera bera ke hambai te ang kha khayo nor gano thinango bo ate ken support khai tawano hone Ladies and gentlemen, Mehli Devarma on the stage.
Salute, madam, salute. IPS aspirant. Hai no yaku. Ai ngo thang yang lengi dong ika. Abo bom hai ker stop no abo. Bekha belai pini sing nai ne len. Ya, ani parang kem Toripa Killa, ang tabo porai tongo, Udaipuro Netaji College of 5th semester porai tongo. Kem ani nogo ama tongo, baba tongo, nedara tongo, basti tongo. Ani emi life dia police kainu musungo, kem ani hobbies ne ke singer, ani bagai yang Tipra Idol participate propayo, ke tau jora kahang keren ni jora sopai ka. Semi final jara so paika kia winner nga musunga tabo like by memes ro bitro he kana winner nga musunga So, presenting to you Priya Jamatia on the stage. Jora tong thogai phai khapang shirang Oh hapong mo chang toling pha khora shikani jora ai yo shafa hapong mo chang toling pha khora shikani jora ai yo shafa Like khna to kai singar sabai khna rakha. Ma'am Minakshi Debarma, they are the Jamung. I Jamung Kumnigana. Kumnigana ang to Khumung Mali awan no Khumung City. Okay. Abun se sekan. Padi sing bini chikon sa video clip no nanya lain.
Ang Rahel Koloy te Tipra Idol top 10 contestant te ang class 11 pori tongo te ang school kha Saint John High Secondary School te ang parang kha Uttor Boromura te ang nogo ani ma babu te ani manai pori khorok tongo te ani manai sala khorok sa te ang ani life bo ani dreams kha ang ani em life kha ang khorok sa karnal ang karnal na musunga ani life bo Gete ani hobby kate singing te ani em life ke I want to become an engineer ke ani life bo ang black no saban shok tongo tai sarai chikin ni chibina ang resabu masau te ani ang dengno ang resabu no tongo ang ngai ba sakan ke no ani resamu bai ke se ang hisau ke tai no ko ro han ni ku mo tong ku ro ga sakan ke ang bai ko ta to ke jang tan yang su tu sa pol di no ke ang sang sau ang usag nang tong ke por nan bu time ro ha pa na sa por nan wa sa ang je ani hobby tong manang je pu pa na ang yang kan bo bhai bo ang sa bo tong ke hostel lo tong ku bo isa program lo ku lo isa participate ro khai program lo ko children's day mo ha ro ko ang sa bo ke hostel lo tong ku bo ang market sa bo ang do lo kan sa bo na sa sa mu pri thang ro lai ke ang do lo pa ke sa bo ko lo ang Tipra Idol lo ang first tikiba ke an best ang khatang kuk maning lai je bang khusyung kuk mani pelai kan ang khatang ko mani ka an first time ang moi klayang je participate klaye ang first man le pelai kan an khawang khatang mani khushi ang te ano nai tong nai te viewers tong ang no ang sana musu tamin ke ang tabu ang sin final lo ang sopai ni buboro ano jage support khai tong mai klaye ano support klaye ani bagi bro one sugui ana sapu ke tangan bagi ang beli ke bro no sapu ke tangan So, presenting to you, Rahel Koloy on the stage.
Abon se segang resabe kerana segang naik nelene bini cikonsa clip sini peskango. Hi, I'm Basran Deverma, Tipra Idol ni top 10 contestant. Currently, 4 week tongo, master's degree klai tongo, Tipra University wo. Te ani kami hingkang ke harap kuat, bormojan nu sinjau kuai, district of Klayo. Ani nu kungkong ke sajung korok sajung no, te ani ma ani bawa te se korok tamu. Ani favorite singer kang ke sini cover industry ni das kang. Bang bini samung te bini recap mung te bini music skills bini hard work romo nuke belkan ang inspire go aboni bagenga ang tini aba ang bo hai no kaise bono serenggai bono inspire ngi ang tini obo hai ke tini o stage opo sasa Terus kamu tang sini tu, bono rosabe tang sini. Kamao kormoti ni kora yakungo karo kajo boshura kati kamao kormoti ni kora yakungo karo kajo boshura shubani khano nangba shlakho Shubani khano nang ba shlakho tir ya piri khole tir ya piri khole gati khamao kormoti ni khora yakungo kharo kajo Shura Pere shubano nashi huija ge tui ruku gola ke pere shubano nashi huija ge shubani khano Shilakho shubani khano nangba shilakho tir ya piri khole tir ya piri khole gati khamao kormoti ni khora yakungo kharo kajo boshura gati khamao kormoti ni khora yakungo